Imvunulo ke eMaswati yamahle ayikeme endawonye iyathuthuka ngesikhathi nangesikhathi. Kodwa ke onke eMaswati abambe umphetho nje wakhe okandaba lo lihlahlandlela layo imvunulo nemasiko. Siku 40 years nje kubonakala ngemisebenzi lemihle la yendile ikakhulu kuyo imvunulo. Namuhla sibona emahiya leka sangasafanani nalanga ayitolo akotini semahla ashelela ngiwo ukuthuthuka kwemvunulo. Itolo lijabe liphatha induku sishingo lubonakala ukuthi ibadwe yagcotshiswa lunwalo kodwa namhla sesiphatha induku longagibela nefla machine ngayo. Kuko konke sibonga yona ingwenyama yeMaswati kunengi nemagqebesha solo sithi bayethe wena waphakathi live nembala liyaphambili ngawe emasiko liyaphambili ngekuhloba eSwatini. Sithi ke naboma ke siyababona emikhosini ngekwehlukana live liyakhatimula nje nembali kanjalo awu imbali nembali iqhakazile sikhutalwandle kuyo inkosi yemhlaba kuthi awu live lakho wena wekunene liyabonakala liyaphambili live lakho wena wekunene liyathuthuka sithi linwele loluthe wena waphakathi bayethe. Mabukisi Foundation, lwadi nebuve ingcebo.